Okay, look to the camera, please. Okay, one more. Oscar, Bethany. Thank you. Contact. Yeah. Right.
Berapa yan lah? Berapa kali? Oh, lah IT ba? Dia mempayuak kan? Hey, Lam. Lam. Hey, belum. Ada some fresh fresh. Kami jadi pakai Ako nga tuyo nga lagi na. Pwede nga ipita na hindi na sure pa. Yung bajam-bajam. Sabay kami pala. Ini
Bayo yang betul kap jam belum bebenah ane sobha berwarna ane pepandal lakarpan kan di bayo yang betul kap pepandal ane pepandal malam bebenah dina pasal hoy di terpan lakarpan di di bayan apolan di ane po ailam sobha palai di jadi mengenai jam GPA sobha palai di wajah ka ya kalenti Pagkini watan bayang namin poro pagkiba. Soba mula na po patu na po hindi beginian. Jojo pagkana pwede kap soba sunan ini po pandal meja pandal lakarpan yang sisi di pajong lantai po antar pablani soba bagina jika jongi inong semran inong sya bawa tekay soba punom yang inong sya inong semran
Sobha masalai jati. Lagi kata jaga syok ye inoksyat. Begini kebispecai sobha. Sobha pekau hina kendrian. Ayla inoksyat begini sekolah. Begini pecian apok leti apok Thailand sobha menjadi kemampuan berduit yang leti. Betul kau mapenja mapenhang erikam sobha benon sinang di apok Thailand. Siap nak ini kebelitian kelatan ini.
itu kita sudah sampai kamu kepada maksud semua penailah yang itu kita boleh lakukan Pagkisin, itu susok ay buha. Ay lahat ikiba, wanilam nong siya. Inong sendran yung tagi ng Shad Suk wala penrong hakalapong kami iwe inong sendran
Badia Jingde Shah Kimadan Sobha Amsha Badia Jingde Shah Kimadan Amsha Bapinbu Yekinu Kinu Pujatungan Ante Hello Kejepat saja Subha, ada biok kalam yang kian syab, jongno Subha berwarna seri sepandang. Ada biok kalam yang kian syab, jongno Subha berwarna seri sepandang. Ini kalau cepat kalian untuk police department nak traffic. Subha kini kali harum subha kedweng nak jaga bagi peniang mentah. ML11 4406 ML05W 0544 ML05P 6696 bagi ML05G 6998. Subha bitpatkan ria ya kali ke jongpi makawit ya kiwai pat. Kali nombor ML11 ML11 4406 ML05W 0544 ML05P 6696 bagi ML05G 6998. Subha saya sin penkerja alam miyaki. Yang itu kita memang dalam dongsyat Subha bin Ailat. Yang itu kita dalam dongsyat Subha kita kasyong kadai namenta
kitu kibawan yalam nong Shad badia nakunta nong Shad kitu kibamdon nong Shad suba kinai kakalem yaki
Jadi kalau masih depan, iwe inoksan angot isunran. Iban siyong ng niya po kalumbong. Soba trainer lagi, soba panaja kasyong, ya itu pemain lang inoksan. Iwe inoksan angot isunran. Soba panyasap lang may hindi programo.